Бу аспытырүлдерге Красноярскайга Иван Иригин Golden Grand Prix нуруттар кырдыларынага турниргар. Беги бегостарбыт 2 металлга тигистилер. Нюргун Скрябин кыгыл көмүс Виктор Лебедев бронза металлдары түйестергер кеттилер. Бегостарбыт ситихилергер тустуу алжаатчылара улахан күйс көмө болдулар ден бүгүнгү пресс-конференцияга эттилер. Бастакы күнгә кыра яһыңар әлбит толбакка укусакы сылжыбыт боллақпытына 2 күн улахан тахарлақ болла. Мәңгәт чата Нюргун Скрябин, бир дойдулаган Вячеслав Ефремовы, салгы дойду лидердерин Дагестан тустуктарын Ахмет Чакаевы, Муршит Муталимовы, онны финалга эдердерге Европа чемпионын Имам Аджиевы рәлләхті кайын өрігі юрина қалла. Сахалар ерігін турниргар бұ яһыңа бастагытын кыгыл көмісметәлі ыллыбыт. Масты үргін бәм олмеді. Hem bir barab kimde barasta ol tibel бартер хаз бидис хватка бартер настрой коннект бит. Настрой күштә да тизок. Сетка. Иде вот тага барлары хатыра дир. Таны бу эреге барта минуттер болла барларын кедин. Реванш монаттадым. Балаксыдын судьялар не уже барлар бади. Ата так мин бәм ордам дип берем. Или бәверәләд. Турнир түмүгүнөн Нюргун бастың техника тенихин бейхин тыгынча харчынан биреме тутта. Бу яһыңа өссө бир бағыспыт республика лидера команда капитана анда өдекети уллах чемпиона Виктор Лебедев бронза металлик этти. Главный тренер Замбала Тедеев өз бастыгы местени ылбыттар бары Россия сүмердемит командатыгар кирелдерген эхитнер бит. Маны серген никиле кадар тустук бутун Виктор Арсадины эме составка келдер бит. Оннагылары сыллага өлелерин түмүгүнөн көрөк биттен эппит. Старший тренер Владимир Кириллин Россия чемпионатыгар белемиңе кыра улартылар килдерер баглах. Олорон ичидик эме артыхан сөбелеген чемпионат России Югославия шөй достойно тусуну көдөргөнө буландыкпыт. Аны мен бүгүнгү тургунан бир да спортсмен тренери. Учулай так упрек бербеппин. Када барбытна када билен акына тугандык. Но бем испер албага теспитим дегенен күйүптүм албага. Но бүгүнгүнгө осай барьери хатан аспатыбыт. Оны этинтен петнеhe мин бебиттен төлөрүп беппин. Кандай даганы кимияга да соннамаппын. Этинеме кыра сыйгалар калсалар балдар. Аны чөттөк боп. Эни көттүгөр. Бүгүнгү көрсүүгө багыстар бүтүгөр уна тренердерге спорт министерстветтен мактал суруктары Манасерге федерация атыттан чемпионга Нюргун Скрябинге сүүз бейхен призерга Виктор Лебедев кассеттон 5 тыгынчаны тренердерге эме харчынан биремени туттардылар. Бу олунюга ытыллар сбор түмүгүнөн келер ыйга Европа чемпионатыгар Латвияга чолкай кимнях бараллара биллега. Нурган Егоров, Александр Слепцов, Саха телевидениета, Жукускай.